Tak ada benda yang lagi teruk daripada dah beli barang lepas tu baru kau tahu ada sale. So sebab itulah aku tak nak gatekeep, because I rasa macam harga dia murah sangat kat sini. Tapi dekat sini kita nak cari pasu je. Tapi of course kejap lagi adalah masalahnya sebab aku tak bijak. Tapi tak apa, based on voting kita orang pun belilah pasu yang orang suggest. And I bought some new fake fly. Dekat sinilah masalahnya tiba. I beli pasu ni, I fikirkan dia dah cukup besar. So otak geliga I fikir dah cukup besar, but of course lah tak cukup besar dah. Jadi for now we have to settle with this, but I need your opinion. Sebab I tak tahu dekat mana nak letak all these 3 plants. Sebab this is not what I initially planned, okay? At first I letak eucalyptus tapi dia macam tenggelam, so I tukar with olive and it was better. For now ni dekat sini. Second, I letak pasu putih combo dengan eucalyptus dekat sini, and I feel like it complements the wall very well. Yang ketiga ni pula dia tak ada pasu sebab yelah aku tersalah kan. Mula-mula I ingatkan dekat belakang ni macam cute, tapi I sekali tengok macam semak pula. So I rasa macam kita kena tukar, especially this one. I bawa dia pergi dekat sebelah sana. This is placement A. I letak dekat sebelah tingkap. B, I letak sebelah armchair. C, I letak dekat sebelah sofa sikit. I know it's not much of a difference, tapi this matters, okay? For now ni cara susunan dia. Do let me know if you guys have any opinion. And yay, rumah kita dah nak siap. Sorry sangat tapi next episode kabinet kita belum ready, tapi new carpet dah sampai, so stay tuned.